June ni som ni pakhat Times of Mizoram News Analysis clear tu te chibai June ni som ni nimin khan Kuki Inpi Tamenglong le Nonai district chuan thu chua in trom an siama Tamenglong district Phaitol Khwa Manipur Police Commando le Arambai Tengol ten anbei ron chu demin demand pathum an puang boka economic blockade nei chunjom an remti bok joint press release chuan Jiribam bua in tran na chu Tlangmi rol thar Saigolen Singson thina wang ni in anziaka Kuki Civil Society Organization ten Jiribam le Tamenglong District Administration te malak na hnuaya Peace Committee a rin na an nga reng laya Tlangmi rol thar tha ani na le Tlangmi inte hal ani ta ka wangin rem na chu atlu cheta ani antibok Kuki Inpi press release yan Tlangmi tilovin Kuki zo antia heta hi chuan ngai thlatu te pomzo Tlangmi ti in kan soi mai ani Kuki Inpi joint press release chuan Jiribam le Tamenglong district thunei tu te nena in biak na angin ni atan National Highway number 37 a economic blockade ti to bri ani ni liam hnuwa po kan demand te ti hlotil ani tak lo wangin Kuki Inpi hnuaya Civil Society Organization zongjong ten National Highway number 37 a economic blockade siamle kan remti ani tin heng point pathum te hi ti hlotin ngai turin kan phut pakhatna Jiribam khopui chunga Arambai Tengol le Meira Paibi sten highway andan hi ti top niro se damdoi le ni tin mamo essential commodities in namtin thleng pharo se pani na Mr. El Thian Muang kumsomli veng nuam dibong khuno Jiribam achung te omlaya meitei helten anrup chwa hi thunei tu ten jong chuak sela athiemo adam emo achung te hena hlan niro se pathumna meitei helpol le Arambai Tengol te hi dan anga hremna pek niro se tin Jiribam le achevel atanga chuak tur anni ti in anzia tu kina report kan hu angin tat bung le Phaitol Khwa Kuki Nuho chuan highway andang le to ani tin ni som pokoza na Tlangmi pasal thaten anhal leigang pokpi checkpoint po siam that ni to in Manipur police te anom le to che le hunte omani chuan in ruak hal ain aman hla deu to tura ngayang Saigolen Singson chungten zangadom na mu June ni som panga khan Tamenglong District Magistrate Dr. L Angsim Dakswa chuan order chuain zangadom na cheng nuai som state le central ser cheng nuai nga ve chu district nodal officer account Ex-gratia compensation atan thun ani thule chu sum chu Saigolen Singson son of Saikolet Singson Phaitol village Tosem subdivision Tamenglong district tana zangadom na ani thu aziaka Saigolen Singson chungte next of kin apa Saikolet SBI account cheng nuai som direct benefit transfer DBT anga thun tur ani atibok heng detail kan huang hian June ni som panga ve khan zangadom na sumfai hi pu Saikolet Singson account thun fel ani high level meeting a biren atel lo chan Union Home Minister hova high level security meet the Chief Minister Biren Singh atel lo chan chu Manipur Works Minister Govindas Konthozam chuan asoifia kha meeting kha executive meeting ani politician te tel natur ani lo ati hei chu chau thu baro mai ani Union Home Minister atela State Chief Minister telve hi aom lo wa danin anhol na po aom lo Work Minister Govindas Konthozam chuan Modi 3.0 Manipur boina chingfel turin beisaina sang tak aom ti soin niza chunga anti tur 100 days action plan Manipur boina chu serial number 5 aom atibok Mizoram Sarkar 100 days program apwang vekha ania alot linlet tin lo lam kha comment kan tum lova NDA 3.0 action plan hi ZPM 100 days program nen danglam na donem ti ero kan khechak khop mai mani phak lo tur target in siam hi mwal phona ani fo sarkar changani lo mizo Christian te hian kanen kol zo lo tu rongbol tu kan la tewa andin hun lo te siam that ain adang kan roi bel le deficit reng in ko ran kan kala
hei hian tho lom hing choya in rokna asiama poisangai poimo khurana kanin siamta ani ti ila aswal tam lovang Manipur governor in thupek achwa June ni som ni nimin khan Manipur governor Anusuya Uike chuan Manipur Director General of Police Rajiv Singh le Security Advisor Kuldeep Singh te chu malak na tur direction apeto a Manipur state a nun phung pa nga yom le thainan atula piang titurin a hria tirta ani Ras Bhavana governor chuan DGP le Security Advisor te akawa thilom dan asoi puya Mania Union Home Minister Amit Shah an mu tuma malak na tur homework apek te an bo zuidon ni in alang Kuldeep Singh chuan Jiribam district boina le ven himna lam an malak na governor ahrila security force tamtok da anni ati Manipur DGP point state police le central force te tho ho na te ahrila eng huna po Manipur state chunga boina machon ngal theitura anin buat sai thu asoibok hetiangan in buat sei viau chung hian June ni som pakozan khan leigang pokpi huna Manipur police checkpoint tlangmi volunteer ten an hal thu kha kan thaveka DGP le security advisor te thu soi hi chu arin tlak lozia alang fia le tin governor hian kang pokpi tengnopal chorchanpur Jiribam le Valley district a Displaced te ngai sakjwal turin DGP aril boka central sarkar in fund chi rang apechuak to a Meitei sarkar ero in lei nei takin asem don ti achiang he Union government chuan Manipur boina atul na pianga man turin crore zali 400.42 crore special assistance package apom to a December ni som thum pakhat sang ni som ni pathum thleng khan crore zani pathum point pani pali chu Meitei sarkar kuta alut to ani Ministry of Home Affairs North East Division in Atar Landanin one-time special assistant relief camp saknan le enkol na tan crore za pakhat point pasari panga central sarkar in pek RMT a hei hi Union Home Minister Amit Shah an Manipur atlo tuma asoi kha ani ome crore za pakhat point pasari panga atang hian crore somria pathum point panga pariat chu sum pek chwa ani to chom dol na le tharum tho na tuar tu victims nuna chan chung te tan crore zani pakwa point pali panga chu central sarkar in pek RMT boka heta tang hian crore som kwa pasari point pathum paruk chu Manipur sarkar kuta alu to bok tin relief ke ma omten eile intra le risel an hu thainan le anin von thiang nim thainan crore som riat pakwa point pani pek RMT boka heta tang hian crore som ni pani point pathum bial chu state sarkar kuta alu to bok Central sarkar in Manipur boina wanga tanpuina abik takin relief camp le displaced te enkol na tura apek hi rin ain atam to a tlangmi tetan ero diktaka mu ngaina aom der silo meitei tetan la mani hmel mate ei turpek ang anisia ansa khojir tirna imhel mate mangai ro mathaya bunga chang somli palina kha an cherve silova central atanga tanpuina lo lute anfang manau ei mia zel ni in alang central sarkar in sum apek tur zongjong hi cheng vaibel chizali lai ani hem maya dan le rai khen be aloni bok nen meitei MLA le naga MLA som nga ten lebruk dan an zong nge yang kokomi women wing le meitei minister in machon na June ni som ni nimin khan coordinating committee on Manipur integrity Kuki Nuho chuan mahut minister yumnam khamchan chu achen na ina anvalu khunga meitei minister le MLA te din na anvazo tani yumnam khamchan hi meitei senior politician le minister mahut urban municipal housing ani a singzamai bial tu MLA ani Kuki Nuho hi an try to wai leirak leima chuan ahowa yimzau lairem ba huna pungkhomin Imphal West Police tenen anin nor nasale a atopa minister khemchan omnalam poster le placard chi sang kengin an pana Manipur po humhim thailo minister le MLA te bangro u India hian kuki narco terrorist te du sakin Manipur ati chathailowang ti te antara nasatakan au khum nuwa yumnam khamchan chu aina tangin pona achhuaka meitei Nuho thule hla ngai thlain akomani Meitei Nuho chuan Manipur boina kalmeka meitei minister le MLA te ngai dan andin na anzota
minister yum nam po ami maldin na anzot engtin nge boina ti re intum Manipur hum himnan in ban maite in ril ruk to em ti te anzot bok senior politician ti taka yum nam khamchan chuan ti hian achanga indo narap thak ber second world war po in biak na manga ti top ani tin achanga thudik tak manga chan na chu meitei nu hoin an pom lo khop mai foreigner Kuki le ramlai lungfa meitei ten in biak na tur kan nei lo ti in an aw thar le ani ato pa yum nam chuan an thil du chu chief minister hne na thlen sak atiam taringot mai ani